da bi moglo da vas interesuje. Ima još jedna zanimljiva i vredna pažnje činjenica da, pogotovo vi ovde, u suštini dobro poznajete Vlahe koji su naši, što kaže, sugrađani. Oni kao zajednica, recimo kako god hoćemo, znači ne imaju, kao što imaju drugi narodi koji su silom preseljavani sa jedne teritorije na drugu, kao što su, na primer, Česi, Slovaci, na teritoriji Vojvodine, naši Vlasi nemaju ni žal, ni svest o postojbini odakle su došli. Vi se jako dobro osjećate da su oni do samo pre par decenija smatrali za uvredu, ako kažemo da su Rumuni. Isticali su upravo taj aspekt da su nešto drugo. I taj podatak da oni ne žale, a zna se, etnološke istraživanja su došla do sigurnih praktično podataka iz kojih oblasti, iz kojih krajeva su pojedini rodovi, pojedine familije došle početkom 19. veka na prostore istočne Srbije. Međutim, kod samih njih ne postoji ni svest, ni žal za tom tamo postojbinom, odakle su došli, kao što postoji kod svih drugih naroda koji su preseljavali se iz jedne oblasti. Da, vrlo je važno još da napomenemo da Sveta Petka, koja se 400 godina se možete žuvali u crkvi Svete Petke, pored Čudotvornog izvora na Kalemegdanu, sad se nalaze u Jašiju, u Rumunskoj pravoslavnoj crkvi. Naš Petar Dobrnjac isto to je imao i oni su u Jašiju, imao je svoje samo je opisao. I opisao se da živi, eto, to je izvakao. Tako da, evo, to je to, znači, 54 crkave, 5 manastira, ali na rumunskog manara. Bili su i u Krajovi nekad drugi, ali su ugovorom između dve patrijaršije, ove su pod jurisdikcijom naše crkve i ja sam te crkve pobratim. To je to, ako ima pitanja, ponovno se javim.